Jadi bohong. Berarti bohong mau keledut di tengah. Jatene nak kijo cokori dauleng tuni. Paling di tiang aleh. Ijo aleh. Kepekan aleh di tiang sengado. Kemol aleh di tiang sengado. Wih, nawang mol. Aku di tiang kene di sini. Apa mol itu apa? Mole? Hah? Apa madan mol? Lo diketon. Tongos tak mau belanja nih gede-gede. Nah coba, paling alih di tiang kamu nak kijo cokor dewo. Wadah, nak taruh yang didu, jangan didu aleh nah. Ngaco nih. Nak lindang-lindang itu sen pekan nih. Ngalen-ngalen papaya sang. Papaya aleh. Papaya sang apa kau beli bin? Yang mana bu papaya sana ayam sang. Tak sengkeni, ini kan nak payas di puri sehari-hari. Nyanan kayang mekerabe kan len ben ngalen-ngalen salon bokeng-bokeng. Pang kuda kadang kalau mapayas pang daso. Woi, ayam ben api kengken mapayas masih kok kene. Mana udia ngaleh yang engken. Wakong. Hah? Kanti buwe kan di tiang kan kurang di tiang. Yang ajak kurang sama buwe. Nika sampun mireban terlambat nang di tiang mulih. Angka ajak perjani jak lensen sebang. Oh terlambat uli di puri. Nggih, Biasanya nang jam 5. jam 5 beteko. Nggih, niki jam kudos dan karuan di tiang teko. Bedeh kurane. Pedeh ungkon tiang paling alih cokor dewo to. Bodoh. Ojo yen ngajak kuranang na pato cara cedok ngajak goma. Bo pasti kalau makaplong sing mungkin sing makaplong dong jadi atur-atur ge na orang na bener-bener beli na arago hidup mati nas betul di puri. Masa yang kal dadi hati ngalen dua gong istri nakal penting makere mekerap si keto na bade. Nak borang di tiang keto masih sing gugu ken yo. Nu kan masih Ada KDRT, ada KDRT. apa daun gitu? Ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kaplo abi be, ada. Kaplok ngeden yo. Men bah, oh yang gitu len berarti nih. Berarti memang anu Nabi aliran darah biru nih. ada unengan aliran darah biru. Darah biru mana belum mado ada. Berarti bekas kaplok ada. Ada memang darah biru wong kerajaan sih. Apa? Nah, man kaplok kok di tiang len pae di tiang. Ngene sing pedih pasang ke. Yen tadi di miang-miang dap pana, dap matwa do miagang di keto-keto apa gue keto sola ya kengke nang di tiang sing pedih pasang. Yen teko naleng ijo-ijo sedo atau sedang apa benak kaleng dicare. Alo semna munyi nang bedek Cek pasang jam kuda biasanya ya teko cara menceki. Dekeling dicari masih dekeling menceki masih. Oh kene cara. Kengke. Mani-mani sih tuh. Man kengken carane penyanyi. Yen pamane ya teko peteng jam 1 atau jam 2. Nggih. Memang kan bersirap nih. Ya teko ya de nyempeng apa ben munyi kasar-kasar. Sedang apa tamaan dengke nak kapuak ke dana sih. Man bas keto ya tuh. Yen saget benot teko kurane jam 1. Biar bekiap atau beman pulas teko kurane kenyam mang iboe. Kenyam jam 1 Bang. Kengken kenyam jam 1 Jadi kan teko kurang kriot nah. kadung.
Kengken coba bangun memang jani bos sarin. Kejap. Aduh, long bibe bungut. Bibe bungut. Kengken jalan laci-laci makedang bungut. Ada nu kiap kalau bungut itu kenyam. Oke, to Kenyam jam 1 ada tuh. Lo nganyuh nih betena. Jemak tas nih. Los baju nih. Los kaman nih. Ganti ban pakai rumah gitu maksudnya. Kadang nak los kaman kemudian. Weh, buat kok kene. Ngurus yang kemudian. Anu, api tua jauh umurnya kalau Angang jo gitu. Anu, padane cara manga senyu. Apa mata nanga senyu? Megelot jo kalau ngoyong. Apa sing orena tuh masih belum. Angas senyu kadang gitu pangsing alenyo na ijen selepan. Kan itu selepan ada di danyu. Begitu. Terus ya megelot. Kalau sing udiang-udiang gitu. Nah, ampun nak ada. Begitu jadi kan bertanya dia dengan mesra. Kengken carane. Bapak mau makan dulu apa mandi dulu? Gitu. Yang mau makan, hidangan kan Hidang berdiri meja, makan. mandi, silakan ke kamar mandi, nganu, mang sabun. Iya. Yang mau makan, minumnya dingin apa panas? Oh iya nage nasang minum yang panas dingin. Sedo bungutnya. Sedo bungut nasi. Pasing lolor. Begitu kan mau makan kan, mau manus, begitu mau mandi, ganti baju kan, mau ngerokok. Nah tuh, mau bedak basah nih. Mare celak matane. Kengken. Kijeri paulit lon. Ulipi kanti jali-jali papada teka pakai sing terima pokoknya jak cerai. Aduh, saling ketu angin oren cerai menyangat. Peng sata memang lagi cerai sing nyak cerai yang bebedak pasang itu. Makanya orang yang miyagang lah di warak-warak basangi. Dah miyagang di sedok-sedok basangi. Yang nanti kapwah kan nasi itu benges payu, cerai payu, nih, sing man. Yen nyak luang basang yo ketuang, Man, nyangat teng das seperti basang nih, apa benangon? payu, jadi Iraga dilahirkan jadi perempuan adalah sosok yang kaku. Makanya anak muan itu dilahirkan adalah untuk menjadi pelemas. Makanya yang ngelemas nak lo. Banyak nak lo tuh lemas. Yen bojeraga lemas. Yo bakaku. Itu. Mabateng kaku. Tuh bo. Tuh. Nyasan. Jadi raga belemas rayu. Tetah pede basah. Gendeng ngangon. Yo pangseng miyagang pede basang pang jalan. Kalau yo pang mekenyam itu carikan carane itu. Carane jadi itu. Ngadonong tuh bopang madu raso tuh kayak wah yo kompon. Alih basang pede pang jalan. Rago pangseng miyagang gendeng ngangon. Gendeng apa ngon? Aduh aja gendeng. Beli otak ane di jasi. Jodi terus tiang sing keurus. Di Jumat tiang sing ngelah nasi. Beli happy di luar sana. Kakak Kiki ajak timpane. Di Jumat tiang kesepian. Tak kepeteng misi uyang-uyangan. Jani tiang milu lempuyangan. Ngandang belikan di lala lele. Lelen belikan di ala lele. Ati misi keto. Membepedang deka kemudian. Lelen beli. Sejaba kene deka pedang telah dengke anak. Linjeng dengke Ati keto. Nyol yang patang utak pulon. Nak keto mula raga dadi nak luh to. Najak kene jesan. Anggang limurang kayon. Kene. Bagian bo megendeng. Senyak. Ukuran senyak. Rayu masih senyak. Berarti ada kelainan memang. Kelainan. Ada lenasan. Adi uneng kor dewo. Ada yang taplak limo. Engken api.
Apa nih? Manren malu nah. Mantra jikudo. Po. Po. Dam. Dam. Artinya? Ciwala kaci. Topo peluk dam. Begitu. Kicik. Ceret. Nak undang si ceret bro. Oh ken. Nih ada. Lord balai dangin tuh gelebak tuh. Jinang tuh kan ada itu. Ada uning kor dewa. Mau. Kolo. Nih betara seri sing mau tunas dan diulun cari. Ngalang pang sing sama bebek tuh itu. Pernah tara seri. Lingyang itu digelebak ge. Kentan. Tuh salah satu. Nika makado. Lord daun gelebak itu. Ada lesung kan? Kan lesung Lesung batu. Mimi, Kamian gas nene klub ane sampun ping pitu sana. Nggih. Aduh. Pas. Lord daun itu WC. Nggih. Set. Nggih. Tugun karang kajo kawan yo. Nggih. Tepat. Aduh, cek pasen. Nih. Nepi ben. Batu boreh pelih tongos nih. Pelih tongos. Batu boreh benane nak dau balik dajo. Nih dangin balik dajo jang awak itu. Engkian mana? Nika makado. Pindah tuh batu boreh nih. Jabo. Kau habo di bucon balik dajo jang. Balik dajo. Kau. Itu. Nih. Napi ben tuh. Angkul le. Engken. Parap kangin. Nggih. Doren itu mesti punya po kan? Ben aduh ya pasen aduh. Mentok dulu orang kulangkul tak ada pen pemeletasan suang mobil. Nggih. Benar dong? Cocosan. Aduh, pas. Pas. Dangin kemulan kan ada punya dalam mong dasar. Wendan. Mau kilet di Jepun nih. Di Jepun nih. Aduh, Mimi. Pas minyak. Miratu, dua gong. Bisnis becik san niki. Aduh, cokor dewa persisan niko. Yang nak sombong sing bani. Ada mangken dumun. Kadeno yang ngai-ngai. Mangken dumun. Indra kuda niki nyusup niki. Sing ngon Indra kuda. Pampun kaden adi sami uning cokor dewa. Pas. Pasan. Kaden gas nyepi yang nginap di tu. Aduh, Mimi. Tong ulian nginep nih. Benar makejang tawang. Menawak ngelincak di tu nyepi caro dari pesu. Siang makejang kan sahabat. Sebut dong aing akan sen dia nyantap sen. Cocok jangan di balian. Sebang apa cak balian tulen itu. Ngeteng naon. Cok empasan cok apa sing meleset no. Aja nih kini aja calan lan. Dong mikir tuh ada aja masalah depresi. Pangsenggen jadi sakit. Kulian mumet pikir nih nak ranang gelem memang. Nak angka nak makin akeh nak sakit jantung. Bener ulian tak apa kadang otak karo-karoan. Irago yen sing ngidang nulung dewek apa didingin kalau ren rago nawang pikobat rasa pedidi. Mangken kengken carane saha represing lan. Represing. Melali mi. Napi karo yang begini dini lo. Kendat ngangen mobil yang kan. Sing. Napi. Kok tinggal bawa mobil macet. Adi kendan. Do. Menapi yang kalangan nak Johnson jaran ngon. Jaran teji mak, jarane mak. Jaran teji. Jaran teji. Pangseng beli lengis. Dan jaran apa sih di Padang bangga keranjang nasi. Ang pahit dua gong nih. Pang dari Bang Padang. Pahit untuk diri sendiri dadi tapi loyal untuk masyarakat. Marel wow. Luar biasa. Itu yen nyamo beraya do bener pahit mengkilet. Mangken dumon. Kanyegang jaran. Negang jaran makaman kene. Dan langsung likat dasar. Dan malu nih pikir malu nih. Mungkin. Yang lebih bikin bulan pitung dino dini di Puri Buana Raja ke kengkian yang nina. Maksudnya? Kakak ngono geno yang dini nih. Kau sampun titiang orang kalau atap ngajai beli. Gen orang seng saja nang ai taring subuh. Karya Banten bau nang bau jalan. Yang orang saja karena apa? Yang caro nyam sama kok gini. Niko sampun sanyo siam kan dibesu akah nih sing karong-karon. Gorena yen ura apa yen kudian nih kalau. Makanya jare presing. Lali lah. Nika jarane ngona. Mangken numan. Man kengkenan negang jaran kene. Benyap. Sajano. Negang jaran mau kamen kene kok kengkenan. Jaranan
Melen kamar. Jam len kamar nih. Dia bukan sapi ompong kambing piot. Siapa dia? Dia Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Lalu kau siapa? Saya Mantli. Nyen? Mantli. Mantili. Mantili. Wanjaran. Aduh. Panak ino tidong dua kadirasa. Ayo lu. Mungkin. Nak dija. Apa gede? Dija manjaler celuluk. Nyen marah rundang balai dangin. Dan long balai dangin ini bakat. Dan long balai dangin nih. Pada ugas niki kan karyo di Merajang. Kawenten nak ngatur ngayah. Nyolah ratu ayu. Olah ratu ayu niko. Bisa tukang solah. Rangno dong utang planong. Bisa. Nyen munut gak sona? Ane munut niko. Mangku Serongo. Mangku Serongo lah jaler kan? Jaler jera mangku ke jalo aja. Aduh, kengkenang budi uliang, kalau uliang kan? Umah. Umah malu. Kat prasida don mangalo. Ngadean beliang bender. Ben. Sudah di jaran. Wabong. Yen dados keles buntut titiang. Ururuh palunguh cokor dewa. Reng gedong keputren nenten wenten. Reng udianu masih nenten. Udiang-udiangan palunguh cokor dewa iki. Hilang stres. Stres? Man paman jeng ajak gelamai. Ireng gelamai ke puri buan raja. Sangkani bawa sibon gelah dini. Motaken ring palunguh cokori dewa. Kenapa? Nak ngudiang palunguh cokor dewa wenten riki. Ngudiang. Nih bawa di ben matakon mai. Ngudiang. Mesti kawan. Kaden palunguh cokor dewa. Syaki kejang kepangantuk kideraka. Mene bulan pitong dina lebih bos yang karon koran atap. Kadi bos palunguh cokor dewa menawi temangkin nampak ring asaseh pitung rakino palunguh cokor dewa wenten ring buan raja. Benar paman kengket tu jatuh ini. Ino yang cingaking Suryani. Paro banyak sampun akeh sane ngayah kepuri. Waduh ngai Banten. Sane mau karyo taring. Ngai taring, ngai ben Banten. Inge. Kengket nih kalau ide aja sarang ibu aku yang ada ngeruang wacana. Kadi raso ring dasar rakino nenten mereside yang pulas sekian tidak. Ngemana keng palunguh cokori dewa? Sinyak sirap kan di. Menang ya. Dan ulian makemit. Wajah. Wako. Cingaman makemit. Mana palunguh cokori dewa ini ring pikang kam tidak. Saking Suniantara rauh meriki kumanti mesendok inek kewirian jagat Suniantara. Lo sih nak visi dan misi ibon gelahe. Mana palunguh cokor dewa ini
banyak palungok cokor dewo saking Sunyantara sampun rawuh lunga mriki. Sampun rawuh. Keto nolan tangkel. Sarwa 5 tali palungok cokor dewo muning. Paling melayu aja ya ibu takone paman. Celeng 5 tali, bebek 5 tali, ayam 5 tali. 5 tali ya? Celeng. Celeng 5 Kok tali. awal antuk ke bawah puniki pasukan Kene kalian. cara. Kayang nampah celeng 5 tali itu. Kengke. Rero dong dini diajang puri. Pengedan. Ijen mi bungut nih. Awe nang kentane. Pang medingan ke di kudo menyen celeng nomorok. Pas 5 kali. Amat ya mungkin. Oh, belum ganyur. Segera. Oh ibu laro. Sedang becek kepalungok cokor dewo tetun kadimangkin sarang kalih saking wau tidak ngami-ngami palungok cokor dewo. Jadi paman merausan lawan putran gelas sing rungu dadene paman terkenal sepengerawuh gelah. Inggih Mulu sing patut. celeng bu. Nabi mawe nang kadi punika. Apun yang mengadu paman. Waning menawi raok sani mangkin galake asasih pitung rahina. Sapun nabi kewenten ngediana niko sani dunasang tidia. Jeneng ayu nang do kene plengas-plengos si dewa ngabe sebang ilang jegegi dewa ne ratu calon mantun nih bu. Menjakti bu. Kadi atur ibu nih paman agung. Naka kudiang ibu diang rikini. Naka pangang tapi kal guling apa kok kengkian. Dari dewa ngeras buka kedo. Men bulan pitung dina lebih bayi beli dan ada di puri. Jangan don video di legian tiangnya nan. Apa madan gitu? Budo kedidian. Tiang dewa ngeraos keto kenipun dewa ne. Ikan. Ning, yen sing peleh ban ibu sing gitu. Nge. Yen sing ben mani, ben jahan rau beli di dewa ne. Wah. Pasti kau dewa payu lakan mekerap kami. Ada si Buning. Sirap boleh ngecek beli. Ratu beli. Ya. Ayo dewa. Nge. Aji sebuah ngutus iya paman murah Nge. Bang Sido nangkilan belen dewa menak belen dewa Bang Sido puri Oh gendang. benar Men paman murah ampun rawa tangkel. mirip-mirip aja ye tutu dulu rame dia Dia paman murah. bro di tiang rati Lantang dua pamane. Harusan paman bawa sangol ken diaji sakit pengebles paman. Inge duaning di tiang munut. Wacana nih dona kelingsir maka kali mangno di tiang tangkil ke posraman sapunika. Inge. Men ken pejalan paman. Aduh doa aku lingsir matur sisip di tiang. Ken paman. Sampun sido di tiang ketemu ring ido yanak. Kewadan ido membawasan ring di tiang. Mangkin senentane benyang semong ido jaga rauh tangkil ring cokori dewa. Waduh, sing saja. sing saja Ibu nih rau. Neng, jadi ratu calon mantan ibu. Idewo mepayas jani. Bang jegek. Ngalih tukang payasane paling maule. Peng kudo kayo ni dewa akan mepayas. Pendaso bu. Pendas nge, kemudian yen itu ada mirip sablon nang mola sejak alis Orang salon sablon. Alon membawa. salon salon kaden bapak kaden aji dan sablon Pendaso yang mepayas bu nge. nang udiang Bau peng rau keti. he yang rebeli mepayas. Mepayas. Bejane kita ngencak WC sun meng WC ben ganti. Oh. Beratu. Nana Kalau kalau pendaso tuh jikudo aja pokoknya biayane ibu nih naur nge. aduh ning sing kepeh longkori dini di bulan aja. Jangan payas Ini pakai masih bu, benjang nyintan rau nyin saja dibeli mani kan tiang mang waktu niki mau payas gede yang nyintan rau nyin beli tiangnya. Mani. Aji yang jadi aden nge. Kemudian aji ya. Weh. jadi Kan lemah mau madu budoh anak kan senjengkel. Rare yang meyas tunggu meyas. Payas. payas nih payas Payas yang pamen aja nge. Lapang payas aja. Bang sing lep Payas, ini payas. bilangan ya. Dari jajang janggal kadirasa paman
ngurah nih nak kengken. Ada mirip lakar aturang paman gue. Tadi melenan sebang pamannya tangkel kapan gelah. Matur paman. Matur sisip di tiang Ratu Duagung. Murun yang siskian di tiang mangkin. Matur rengangan cokori dewa. Ian yukti Ratu jaga. Muput teng upo karan ide yanak. Aklah pengamilan puniki Ratu Duagung. Ina yang bikayunin. Duanin keberbahan jagat duwene kadi mangkin. Gerupuk geringnya sampun memari Ratu Duagung. Makwe sampun banyak cokor dewa ngelemasin padam Ratu Duagung. Yang memuk Ratu mangkin ngupo karo idoyanak. Punapi pekrimik paris secelipun banyak cokor dewa. Ina yang kayu nih punika Ratu Duagung. Idap paman. Yang dados sunasi tiang. Ina yang nyepi kayu nih malih dan wenten padewasa sane becik iring irike upakaro idoyanak. Paman ngurah. Suba suwon paman matur. Inggih sampun Ratu Duagung. Suba najak atur paman. Weh, paman. Kudang tiban kadang suba paman dari pengabeh dini dipurin gelah Buana Raja. No? Ia nale antas sing peneliwatan paman apa pikena. Sesakna niken patut digelarang paman. Ane jalanang paman dini dipuri. Dodogan jemak gae ni. Demo kejang jemak kebain anaknya paman. Nyaksan paman cara tuki anyut pati grepe buko kekini. Mekejang jemak gae ni mekejang sing lakar pragat. Hei, Paman Agung. Dong yang paman jo. Yan buka kita yang ngurah matot kapinang gelah kini. Kengken mirip pepinah paman. Pindah geng ngawagang di tiang matur sisip. Ring palungok cokor dewa sarang kalih kadi mangkin. Dan bino kadi kecap Ratu Duagung. Ani wakak sentasek sajumput ring tengah geng samudera. Nangining palungok cokor dewa sane sampun mau. Kimaon yen kangkat durusan yen enten sampun nang Ratu. Idap paman. Yen kemana kantuk dijak wenten wicara kadi mangkin. Menawi sangkeaning wong turu desa sane mawiwit saking waringin sungsa. Ane mawe nang jagat deleng. Nabi mewak Ratu Duagung tan bino puniki kadipun sakit Ratu. Yen ten wisio jalan di kapan jadi pacangkena. Wentanan mangkin war-war yang jagat duwe. Dan dados jatmu saking dulu desa pemekas. Puniki saking waringin sungsang. Mangda medagang muliki ring bencingah duwe. Sapo siro sane pelang-pelang. Inek war-war palunguk cukur dewa. Pada mangipun puput sampun. Beli. Dolas tiang ide ken belina. Rasang kenahang tegak beli ada di ini. Beli uli dia. Kadian beli banyak tata teng sekau mai. Dia beli ngapa sikot mai. Kau gumin tiangnya. Kemudian karwan tiang tidak. Nganggon sikot diangon beli ditunggu pekalukan dia. Weh, paman! Marebangin gelah paman matur nyajang. Pamekas deh. Ratu beli agung. Beli pinaga tedong jagat iriki ring puri Buana Raja. Antasnya beli sane mangken mutusang wicarane puniki. Kadi atur titian makin pirangang beli. Calon manton beli wanta keponakan titian. Suwe sampun megenah iriki ring puri Buana Raja. Dong kadan diketeng jida dua pianak titian. Ya nene mangken buang angin beli mantu. Buang ngawen tenang pekerau kami riki. Cikudel lekaten di tiang. Ija kenang di tiang buan di tiangnya puniki. Ring belen di tiang ring sunian taruh. Kayone natur di tiang. Lah! Wih! Sing medaya gelahkan paman lah pemindah pukul kene. Gingkit tuh. Dong ulian lemo dadu tetelu. Kanti kelbuang pianak lam kerap kami. Tadi apa paman?
boyo ditiang anak nyadolin minakadi pikamkam kayun cokor dewa. Duane puniki kewentanan jaga te mangkin sare cokor dewa mapi kayun. Yan puniki muk cokor dewa raresan. Duane ratu pinaka nguasa wasita jaga te diki wadah iraku. Murah! Inge ditiang. Murah pinaka pengabe. Yen ada wicara buku kita. Pantas ke murah matur kepentuan. Sing murah gedang beragatan wicara itu. Ini lah. Tangkel murah kebesamaan. Matur kini yang kawan. Pengsido memargo. Pewiwah di jari cening. Tutat paman berjalan. Bedek paman matur. Inge yang sampun didah cokor dewa ditiang ini. Sane makin sampun apa beli? Di Dia. yen supo kenelan. Beli kelonan. Keken mirip banyak-banyak ke dewa nang Yen kejang. kade saponin kade tiang pacang iringan pemargen beli kemudian. Paman, Durus sama. iring beli. Ada wicara. Amune kewah pengabek wan raja lak kati.